Buronan nih. Ih, siapa tuh cowok? Cuek aja. Kok cuek pakai labi-labi? Cie. Apa aja bede? Sana mi kampuna jari pagela. Sana tong mi kampuna niya motor na. Sana tong mi pikiran kana karena ada teman barunya. Sama si antu ero lama. Suka tumaki antu lah sepeda mau. Loko Tommy pagi muruna karena saya banyak temanku. Oi, puna jadi kau tahu ah. Di sini enak ke mali motor. Ikaw pusing, nanti kamu tuh kau. Jadi nayari pusingan cini kok motornya tuh merasa ih GR-nya jadi cowok. Cie. Di sini sombong ah. Kira untuk sombong naungi ya. Jangan jaya. Aduh, kamu kok jadi dibicarain kau tampo, boro. Sampai motor dapur apa aja? Sana mi berona. Sana mo kamochilan eh. Begitu gaya nu tampo, tapi angin tanah saili mamu jampu. Ina tomo dia jangan bicara tentang kali yang kabutumi di pinggiran jalan. Inakke akke longia apote. Inakke motoro iya aklolo. Ipabawa ng namagang alisik ko popo bangkenu. Ikayin ko lesik ko boko bangken nang panakit pagkanay. Ikaw siratan ko sikot bangkenu. Engkong ko kimatanu. Inakke mali motor. Ikaw at lolo.